Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang sore atau menjelang malam Singapura. Kenapa aku sore-sore di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa-apa benda. Coba kita lihat suasana Singapura dulu. Wow, mantap cuy. GBS. Cuacanya bagus. Ini kalau naik pesawat kapal ini berapa ya? Untuk kelilinginya aja kan? Berapa naiknya kapal ini ya? Ada kopi. Kali lah hidup di Singapura ini ya. Singapura. Pavilion Maybank. Apa nih? Banyak banget orang.
Sudah di Starbucks. Para pagkain. Ito yun. Ito yun. Oke, jadi sekarang saya sudah sampai sini dan saya mau jalan-jalan sedikit. Nanti kita lanjut petang sedikit ya, sebab ini lagi panas nih. Jam 4. Jam 4 ya. Jadi nanti kita ke depan ya kalau udah sore sedikit. Di sini kalian boleh pesan burger kalau kalian mau duduk di sini, burger atau es krim ya. Cum. Kita duduk dulu. Oke, jadi di sini aku pesan ini. Duduk sini boleh pesan. Ini 90 ribuan. Oke, jadi setelah saya makan, setelah saya minum, saya lanjutin dulu. Singapura.
jalan keluar ini. Bisa. Dari pickup point itu. Ya, satu. Ini. buka di sini yang jual. Kita pilih sama beliau. 저 HSBC 오른쪽에 있는 겁니다. 네, MUFG 저 빌딩을 기준으로 오른쪽부터가 원래 간단히 말씀드리고 MUFG 빌딩을 포함한 왼쪽에 있는 빌딩 2 저희 앞에 있는 마리나 베이스 호텔 뒤에 가든스 발가베이까지가 진짜 간척 중에 지어져 있는 곳이에요. 원래 국토의 25% 면적이 지금 간척지로 넓어지고 있죠. 심지어 2030년까지는 여기 밑으로, 그러니까 저희 앞쪽으로 30% 넓어지는데요. 여기 여기가 있어. 안 그래? Dua kali sopirnya. Tamam. Nasıl açacağım? Şöyle dur. Nanti bagai. Sini tak fotoin yang Tadi dulu.
慢慢往回走。哇，jom kita kesini sedikit. Wird schon so aufgewacht. Weißt du, so wie die Straße. Es ist einfach gepflanzt, um wieder ernten.就是那个，这是这房间里头，这很漂亮啊。是那个，本来是没有的嘞，小朋友给他发个朋友圈嘛，就知道哪里玩过哪里什么，以后就给他一种记录，一直从小到大。玉马是有的。你把几点放？你把几点？哦。
Oke, jadi beginilah suasana Singapura. Saya mau jalan-jalan dulu suasana Memorial Hall Victoria. Nanti kita lihat suasana di sini ya. Es krim apa nih?巧克力塞大后塞回塞回，不对，几块。我觉得这种好的。那一不小时巧克力。呀，我就刚才那种。巧克力，三个啊，三个啊，不止，要几个？这个两个。再搞两个，好。Kal, berapa satu Kal? 1,5. $1.50. Yes. Itu yang pakai roti? $2. 我要一个冰淇淋，什么口味？榴莲的，榴莲。saya ingat 有巧克力的，多少钱？ murah saja, cuma $1 atau 10.000. 巧克力一个啊。Oke, Ya, asal coklat. yang paling enak apa? Yang biasa orang beli? Coklat. Coklat, oke coklat. Pakai roti. Ah, roti. $2. $2. Thank you. Kalau pakai roti $2. Thank you. Oke. Ini es krim $2 jadi Rp20.000. Enak ah? Hari-hari ada sini. Yes, yes. Oke ya? Nyal? Oke, oke. Oke. Nah, loh.
hier vor. Bagus sekali. Saya mau menuju ke sesuatu tempat. Jalan dari sana ke sini. Singapura. Mana? Parliament House parkir.
Oke, jadi begitulah suasana Singapura. Buat kalian mau jalan-jalan ke Singapura, kalian boleh jalan-jalan. Jadi apa-apa benda, saya akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye.